Wingane zothempela sibona lapha ukhuzane ngomfampangose bemgixabeze ke ngemoto ke yakwa 40 ke osukwini ke namhlanje kodwa phama singenakhuludaba wengane zawethu ngicela lithuba ke ingeni bingelele ngemboso seri MTV ngithi nje mosaqala ungenelishana licelo nje kulungile upress phela usubscribe notification bell uzibe emathubeni amahle okuthola wonke ama videos uphuma la kule channel. Hayi ke wengane zothempela sibona lapha ukhuzane ngomfampangose njengoba ke sebemgixabeze ngayo ke imoto ke ya 40 khona phana ke 40 Durban khona phana ke emngene ke road kanti ukhuzane ngomfampangose uveze ukuthi ke impela ke lenkampani imnikeze lemoto ukuthi ke ahambe yonke ke imicimbi ke anayo osukwini ke la namhlanje. Wengane zothempela ke zinjalo ke izindaba phana ke esizibona pha enkundleni ke zokuxhumana futhi ke asazi ke wengane zokuthi ke mhlambe kungenzeka ukuthi yena ke impela ke ukhuzane ke agcine phela ke esehlabana ke ngabo ubunxusa bakwa 40 uba nowaziyo yonke into inesiqalo mhlambe lezi impawu. Sengifisa ukwazi ukuthi ke kuthini ke ukuphawula kwakho ke engalo ke lolu daba ngabe uyambona ke ukhuzane impela ke bemgixabeza ngayo imoto ke yakwa 40 njenganabo ke ongizwe umvuka mchuno. Hayi ke ayihlangana yona ke ama comment kodwa ke mina ngiyimboso seti MTV ngithi nje ake ngibambe la ihlangana ivideo elandelayo.